नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे जों सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुल सालबारनिफ्राय प्रेस मिट लानाय जादों आरो बे प्रेस मिटनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय 30 अक्ट'बर 2025 मायथाइनि दिनाव जालांनाय बे जाथायानो जाहैदों जोंनि फरायसालिनि सासे फरायसुलि मिस रुंसारि थिरारानि बसुमतारी। बे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बियो सासे 9 थाखोनि फरायसामोन आरो जाथाया मा जामारनाय बेनि सायाव दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बे जाथायनि सायावनो जोंनि फरायसालिनि CC केमेरानि फुटेजनि हिसाबैबो आरो बांसिन मिथिनानै मोनदों। दा बे CCTV नि फुटेजखौ जोङो पुलिसनोबो गथायनाय जाबाय आरो दायो बे जाथायनि सायावनो थार बिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो जों बेखौनो आसा खालामोदि बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाया थाबैनो सोराङाव फैथों आरो जोङो फरायसालिनि जानानै बे जाथायनि सायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे फरायसुलिनि न'खरनिसिमबो जों गोबां फरायसालिनि जानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायहरदों। बेखिनियानो, गोजोन्थों। मेलेमारि गाग्लोबदों होननायनि सायावथ' दायो जोंनि जे CC केमेरानि फुटेज दा बेयो खोब समनि गेजेरावनो जानाय जाथाय। बेयाव केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला बे जाथाया 1:45 PM निफ्राय 2:25 नि गेजेराव जानाय जाथाय आरो केमेरानि फुटेजखौ नायनानै जों बे बाथ्रायादि बे बाथ्राखौ जों गोरोबनाय मोनाखै, बेखौनो जों बुंनो सानो। नोंथांमोननिबा जाथाया मा जामारदोंमोन बे खालि? बे जाथायनि सायाव जे आं फोरमायनो सानो दि जोंनि फरायसालिया 2:20 PM आव क्लासआ जोबो आरो बे लास्ट पिरियडमोन। बे लास्ट पिरियडआव गुबुन सासे फोरोंगिरिया एबसेन्ट थानायनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि इनचार्ज त्रिसरन बसुमतारीया बे 9 थाखोनि क्लासाव ओरैनो मटिभेशनेल लाइट साबजेक्ट फोरोंनो होननानै क्लासाव हाबनाय जादोंमोन आरो बे क्लास फोरोंफुबाय थानाय समावनो बे फरायसुलिया थिरारानि बसुमतारीया गावनि लोगोफोरजों रायलायनानै एसे मिनिनायखौ हमदांना मोननायनि थाखाय बिथांखौ बाहेराव 10 मिनिटनि थाखाय गसंनानै थानो होनाय जादोंमोन आरो। नाथाय मानि थाखाय एसेबां बेबायदि आसखान्दायाव बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जाखो? दा बेनि जाहोनखौ जों रोखायै बुंनो हायाब्लाबो दा बेनि सायाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो केमेरानि फुटेज हिसाबैबो जों नायोब्लाथाय बे जाथाया जाथावना नङा आरो जों बेखौबो सानोदि बे फरायसुलिया सिगांनिफ्रायनो मायबा मेन्टेलनि प्रेसारबो मोनदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोननि बायदिब्ला न्यायखौ माबायदि नागिरदों नोंथांमोना? दायो जोङो केसाथ' सोलिबाय दंखायो, बेनिखायनो जों बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनायखौ लुगैदों। चार्ज ऑफ प्रिंसिपल जो हुआ है वो इतना अच्छा नहीं, दुख है और अनएक्सपेक्टेड हुआ था और इंसिडेंट ऐसे लास्ट पीरियड में हुआ 30 अक्टूबर 2025 लास्ट पीरियड में। सो श्री डी चरण
बसुमतारी IC ऑफ द स्कूल, उसने थोड़ा पनिशमेंट दिया था नॉइस के हिसाब से क्लासरूम में। बट ये गर्ल लेड धीरा रानी बसुमतारी वो इनको थोड़ा सिंगल आउट करके, बट इट्स नॉट इंटेंशनली इनको डिमोरलाइज करने के लिए हिसाब तो नहीं है। बट ये लास्ट पीरियड का टाइमिंग ड्यूरेशन 145 से 220 का है, और उस घर जाने के बाद ऐसे ये इंसिडेंट हुआ है। और इस छुट्टी के टाइम में बहुत स्टूडेंट लोग बहुत रश हुआ है, और सभी स्टाफ लोग ये इसमें एंगेज हुआ है स्टूडेंट लोग को जाने के लिए। 5 to 10 स्टूडेंट एट ए टाइम, तो ऐसे जाने निकलने के लिए। सो ऐसे हुआ है, दुख की बात है। सब ट्रिब्यूट इनका वी गेव ट्रिब्यूट टू her home, as well as also we participate in her condolence in her bereaved family, and also may her soul rest in peace. और इनके ये footage CCTV already submitted to the police department of Salwari, and also statement and video सब submit हुआ है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में। तो उसी में सब अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। थैंक यू ऑल। क्लास आसिल लास्ट क्लासत एटा टीचार आहा नासिल तेवर ठाईत माने सार दुइचरण इ आइसि হয় इ माने एक्सट्रा क्लास करबार कारणे हुमाइसिल। तारपिছত क्लास करू সময়তে लास्ट पिरियडत आउट हुआर আগতে অলপ আগতে পিছত সারে কিবা এটা শিকাই থাকুতে তাই মানে অলপ জোৰকে হাঁহি দিলাক। হাঁহি থাকুতে সাৰৰ মাইণ্ডটো অলপ ডিস্ট্ৰেক্ট হৈ গৈছে, কিবা এটা টিচিং কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ হাঁহি দিছে। তাৰ কাৰণে অলপ 2 মিনিট মানৰ কাৰণে তুমি বাহিৰত যোৱা বুলি কৈছিল, আৰু তাই ক্লাছত বাহিৰতে থিয় হৈ আছে, CCTV-ত দেখা পাই আছে। তাৰপিছত সাৰে যেতিয়া টাইম আপ হ'ল তেতিয়া ওলাই যেতিয়া আহোঁতে তাই নাচি কিনি গিছে ক্লাছত। তাৰপিছত বেগত আৰু নিজৰ বুকছটো সোমাই কিনে আৰু বাহিৰতো কিবা নাচি ওলাইছে। পিছত আৰু ৱাশৰুম যোৱাৰ কথাটো সুধিছিল বুলি কৈছে ছাৰে। ৱাশৰুমত যাওঁতে তাই মানে 4 মিনিটমান লগাইছে ৱাশৰুমত। তাই আৰু বেলেগ CCTV কেমেৰাটো ক্লাছ 1 CCTV কেমেৰাটো ৰেকৰ্ড হৈছে, তাৰ ভৰিটো যোনটো বেৰাৰ ফাঁক আছে তাৰ পৰাও দেখা পাইছে। তাৰপিছত আকৌ খিৰিকী দি জুমি চাইছে, আকৌ ৱাশৰুমত গিছে, আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিছে, আৰু খিৰিকী দি জুমি কিনি চাই কিনি আৰু 2বাৰমান 3বাৰমান এনেকৈ কৰিছিল মানে। তাৰপিছত যেতিয়া ওলাই যাওঁতে ছাৰে কৈছে অলপমান ৰখাচোন তুমি, এনেকৈ কৈ কিনি তাই ক্লাছৰুমত আহিল আকৌ ৰিটাৰ্ণ। আহাৰ পিছত ছাৰে যেতিয়া যাই কিনি ক'লাক যে কি কয় তুমি কালি তোমাৰ মাক মাতি আনিবা, এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত এইটো মাৰ শব্দটো শুনি কিনি তাই মানে কান্দি দিছে। কান্দি কিনি আৰু কেমেৰাটো ৰেকৰ্ডিং হৈছে কি চকু পানীকেইটা মুচি আছে বুলি। তাৰপিছত তাই আৰু ওলাই গৈছে, এইটোৱে আৰু। তাৰপিছত ঘটনাটো ঘৰতে যাই কিনি কি কয় হেং কৰি লৈছে তাই, আৰু কি আছিল কি নাই এইটো আৰু আই থিংক ডেট ঘৰৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে অলপ চলপ, এইটোৱে আৰু। টাইমটো মানে কেতিয়া ঘৰৰটো নাই আমাৰ স্কুলৰটো? আমাৰ স্কুলৰ পৰা 2:22 ছেকেণ্ডত ওলাই গৈছে আমাৰ স্কুলৰ পৰা। ফুটেজবোৰ চব মানে কি কয় CCTV-ত আছে। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন চালবাৰী পুলিচ ষ্টেচনত তাতো দিয়া হৈছে, তাৰপিছত IS ছাৰৰ তাতো হাতত দিয়া হৈছে। আমি এই খবৰটো কেতিয়া পাইছে সুইসাইড কৰা খবৰ? সুইসাইড কৰা সময়টো মই 4:30 মানত পাইছোঁ হেন লাগিছে মানে। মই মানে কিবা মোৰ বিশেষ কামৰ কাৰণে মই বেংকত গৈছিলোঁ। লাইক 2:40 মানত মই ইয়াৰ পৰা 3:40 মানত মই ওলাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা, বেংকত গৈছিলোঁ মানে। মোৰ বেংকটো আছিল আগত কি কয় নগাঁৱত হাইবাৰ গাঁৱত। তাৰপিছত কি কয় এইটো কামৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে মই মানে 2-3 দিন ধৰি মই তাতে দৌৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি থাকোঁতে ছাৰে ফোন কৰি কিনি মোক সুধিছিল কিবা
ক্লাছ 9ৰ বাচ্চাক কোনোবাই কিবা এটা কৈছিল বা কিবা কৰিছিল এনেকৈ কৈছিল। তাৰপিছত মই এইটো নিউজটো শুনি কিনি মই গোটেই ষ্টাফটোক মই ফোন কৰিলোঁ, জনালোঁ। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা মোক ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোক মেছেজ দিলাক যে তাই এনেকৈ কৰিছে, হস্পিটেলত আছে। তাৰপিছত আৰু মই চিধা হস্পিটেলত গৈছোঁ। হস্পিটেলত আৰু দেখা পালোঁ যে তাই মানে নাই আৰু। যেতিয়া ছোৱালীটো এইটো কাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিল, তাৰপিছত মাকো নাছিল, মাকে কিবা ছাগলী পানী খুৱাব গৈছিল বুলি কৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া আহি দেখা পাইছে এইটো ঘটনা, তাৰপিছত তাই নিজে কিবা হেং কৰি আছিল নেকি, তাৰপিছত চুনিটো নিজে কাটি দিছে বুলি কৈছে। আমি যাওঁতেও এইটোৱে কৈছিল। পিছত আৰু গাঁৱৰ মানুহকেইটা জমা হৈ কিনি সুধিছে ইহঁতে যে কি হ'ল, স্কুলত কিবা হ'ল নেকি, যিহেতু তাই মানে এনেকৈ হেং কৰিছে, ডাইৰেক্ট স্কুলৰ পৰা আহি এনেকৈ হেং কৰিছে বুলি সোধোতে ষ্টুডেণ্টছকেইটাই কৈছিল যে ছাৰে তাইক মানে অলপমান বাহিৰত ৰাখিব দিছিল বুলি কৈছিল। তাৰপিছত ইহঁতৰ মনত বহুত আঘাত পৰি কিনি আৰু যেতিয়া ইহঁতে কমপ্লেইন কৰিলে ছাৰক, FIR দিছে। তাৰপিছত FIR দিওঁতে আৰু ছাৰক এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে মানে ৰাতি 11টা মানত। এইটোৱে স্কুলৰ পৰাও আমি ছাছপেণ্ড কৰি দিছে, ছাৰ ছাছপেণ্ড কৰি দিছে আমাৰ প্ৰিন্সিপালে ছাৰ, তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে।